Tala falava le amatanga o nei fo i tausanga fau Samoa ai alo mai o le whaopoponga o le tautua whaiwhai pia. Alau Samoa Entertainment TV mai a pia ma na tala yo VAIFANUA. Wo o mai le amatanga o lotu talo sanga o le tausanga fau ai ua solo ai fo i matupulanga talavou a le fiu anga lutu anu. Luatu anu u leisi leo pulenga wa si itia lo na mamalu ma le whaamalo si o antula fono. Mamoli mawina mai ai le fi le mu o le kirisimasi. Mamoli mawina mai ai le fi le mu o le kirisimasi pe na mafuta ai tu pulanga talavou o le nuu. Mai le aso lua ono, lua fitu ma le lua walu le na wha umai le mafutanga a talavou au lotu e tolu o i tonu lotu anu. O le kalesia whaapotonga Kirisiano Samoa, o le kalesia Katoliko Roma, ma le kalesia Yesu Keriso le aupa ia wa soenga tai. Moli mawina mai le fio ngatu mua to feto le suyo tina ile nuu. O le sunga le tua ina whaatonu Reverend Aila Pate o lo ofsoso ni tele, ma whaama ite le atina ino tu pulanga o le fiuanga, e whaamalo sia i le ola whaaleanganga, ma whialo whani mga alulu e whaatasi e tutu mo me sili mo le nuu. O le isi le awala e au mai a whaatasi ai, ina ia ave sea mai ai latou i whala au whaasaina. O lotu tau sanga whaanga solo nei, o lo whaapena fuona a wai tu pulanga, o le so le na moli mau ai tu pulanga e whai lava le loto le kalesia, ma whai fo i moli mau a o lato tu pulanga. E le ngata o le langolango whaafea ngainga o le fiuanga, ai o le tu malosi o li i ma whai pule. O le au whaama ite o mea nei, ma taitai ai le pulenga le lei, e le nu o loto anu. Inisi o tala o le lona tolua ile nei o aso le tausanga fau, ai o lo te tangi pea sa anuanga whaamanuia. A le fionga le pale mia la au le mali e topla tai vao lewa te Schmidt, o lo ia talo si ai, le taitai pea ele atua o le soifua o Samoa. Ina ua amata i fo ilanga i whanua o whai ngā lotu, o le waweawa e ka le sia ma ana pongi o le vai aso mua mua le nei o le tausanga. E le whaititia le nganga whaftai, le au whai ngā luenga le malo i o nei tu tino ese. A pea foi company whala poptonga tu maoti i le tunu. Whaaftai tele i le ngā luenga ma le whaitaulanga mo Samoa. O tau na o wina i le poto matomai ese. O tāleni ma mea lofa le atua e tautua isi o tātua tunu. Ia apo pea o tau whaiva tautua matavela e lautua ai le whaaloalo ma le lofa. Ma le vaatele i le atua ngā luenga e manui ai tātou tau mwhainga e le au noa. E pa iai o taitai o e kalesia ma le au whainga luenga totofi e le atua, Samoa nei mātunu mamau. E le mawai le nganga whaaftai o na o tō whaiva o lo te talo mo si o tātou watunu u atoa. E ui ina tailingia la tātou savalinga ono o i tau o leo langa nei. O te taofi o lo o tō turi vai pei lumo le atua, o lo tōfi mali ai le atunu. Ai sea, o lo tātou whaamo mua pea lo tātou teritununga, i le atua o Abramo, le atua o Isako, ma le atua o Iakopo, o le marua papa le nao Samoa, ma lana whainga malo. O le alalea, le a whaawa wai pea, whaataua e le tātou malo, o le vai aso le tatalo ma anapongi le atunu atoa. Ngā rurue whaatasi ai le fono e kale siso whaatasi, tātou te au whaatasi ai e momori tālu sanga ma anapongi lumo le atua. Ina ia pui mai ma a pele le atunu i ona awalofa. Ai wa amata mea fo ile malo ile tau fio nisi o ngā ruenga ile aso saa, e pe o le fausio fale mai si ngā ruenga e le te tau na whaatino. Ai wha alolungia ma amana ia le sapate tāpo iai ile atua. Whaatasi ai ma le atofo le aso sultasi o Januali e wha amawai le vai aso tāl sanga ma anapongi ile atunuu se ia le aso wharai le sfuluono Januali. Mai ato e wha manatu mai le wha awawo anapongi mtāl sanga ia solulu umo vai aso taitasi e mata ngā ruenga ma wha alapo potonga le malo mo le tausanga atoa. A mata anapongi le tai au ai wha ai u ile fono tatalo i le afiafi i le mau tatalo le malo i vaia ia solulu.
Sauna fo ile whionga le palemia o le mau popolo tātou loto I fale e whaalangolango I le malu o le tāwhatolu o e kālesia pulenga mamalu a li I mawhaipule ma le malo. A o whaawau wai malo longo le tausanga fau lea whatua atolu aso. Ai le ono fo iei fo ilim tanga aluenga leo leo ia na whautuanga mo le saunga le mulau tele. Ai mai se olunga o le awala ia whaiel fuspa au awale inu maavel ta avale tausi le sawa whaatulanga mausi ta ia tu la fono le awala. Lona lua o whautuanga mo a inga il puipuia mai femi sa inga ia le leile vātau fsota inga ma lauto o lua ma le whanau. Whai masiaki tau a inga ma wo fsoswani I se tasi o mana o mia le fsoswani e pei fo I o oe. Mana tue iai lava tangata e mawai le fsoswani. Lona tolu le saunga le mua mai fsota inga televave ia wha aitete aua le tauina o wha amtalanga I lunga o fsota inga televave por Facebook. Mauti noa saunga le mua o password I lunga fsota inga televave po telefoni ma computers. Lona wha ia puipuia mai o sofa inga loka leila o maota whai to toa ma wha malama aua le taua fua I lunga le Facebook le mea olo e iai po lo location. Ta ui lo toa o ia vaayane lo fale po o lo fanua. Mai le mtanga luenga o leo o lo saunga le mu le lato wha mua mga lulue whaatasi mo se Samoa saunga le mu. Wa matal tau sanga I le CEI o le 5 te sima le lua sene I le tau o le pensini mai le lua tala iwa lua I le lua tala iwa fitu I le lita. O le kiso es fultasi te sima le iwa sene le wa CEI lo na tau mai le tolu tala sul sene il tolu tala lua lua. O le kalasini se fulu 5 sene wa CTI lona ia fo itau. Mai le lua tala fitu fulu le lua tala valu 5 sene le lita. O le uta swau ule ufa atau nei a Januari sa fua mai le oka swau umol masina Novema lua o lua 5. E pe ona ta ua le whaasi silanga whalawa I tele mai le malo. Wa si itia umatau o loa tau swau ule masina neo Januari. O swau ufa amama ma swau e le ifa amama ina wa sil I uma o la tau mo le masina nei. O whaamawina o se masina sa whainga tāma lave lave mo le maketi. Ona o le tāpunia whaafua sei o le malo Amerika. Lea ua whaopopo atu I lu I tau whaawau tau upu whai o malo le lalolangi. Tūlanga I le tamau a inga mamata upu tau I le mautonu. O lo o iele sa palai na whengai ma le maketi o suau I le tau sanga atoa. Ai mo Samoa la vaia ma isi atu moto le Pasifika. Ua tau mawhai ai awala e pe o le ngausio e le tise whaafowina e lua ai male suau. Talu lewa ai mamao I whaale e tonu e pe o na ta wailunga. Ai awala e te e tuai mafu anga o suinga o le tau. Male pui o le sisi o manga ma soifua o tangata. Ai mo le masina leo Januari pensini le o lua tala aiva fitu I le lita. O le kiso e tolu tala lua sene le lita. Ma le kalasini lua tala valu 5 sene le lita. O le foa I wha mea lofa le SAP, lea ua le ngata o le pisinisi ai o le nganga fo I lea o alo mātua e ana ia. Le fionga amua ming lengwai mawhiti lengwai ina ua wha atino ai o la alo māsanga. Le wha ataunga o mea lofa o le kilisimasi mal tausanga fo mo whanau. Na awhia I sa wanga ma tausia I nei le wa ingalto o manga moepo po ngā tia le SVSG, Malana Campus of Hope I tona I mato. O ta ol fam talanga whaalawa I tele ma le SVSG o foa I mo whanau I le vaitau o whai ngā mea lofa. O le anga I whanua lava lea le SAP. Ua whai tau sanga o manui ai whanau o le Campus of Hope la tau sosoani foi I le tau singa ma le vaia. Ma whaaftai ai e le fionga le Pristine Sili Niulina Jang le maasanga ia I Laisa ma Elijah. I le mea lofa o ala tupe sa teu mai ngā luenga whaatino le tau sanga mō la ua lava. Lea ua whaau ngai whaatau ai mea lofa mō whanau o I le Campus of Hope. Ai o le whaamanuia foi I le Langwai family, ma le SAP, ma le whaamanatu pea I lo tātua tunu o le anganga o le kilisimasi, o le alofa ma le fisosoani mo isi. O talanai o VAIFANUA mai Samoa, I le lona tolua I o aso le masina amatol ni tu sanga fōrua o luono. Manuel whaiungol vai asa was whaopoponga I le vai asa fōu.